ذي قرة عيوني ها هي صلاتي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ನಮಾದಕಿ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆಂಗ್ ಎ ನಮಾದ ಫರ್ವಾತೆರಿವೆ ವಗುತುಂ ಅದಾಕುರಮುನ್ ದಾಕಮ ವಾನಮ ಅಳ್ಗೊಳ್ಮೆಂಗ್ ಕಿಬ್ಯಾಂ ಹಿಂಗ ಕುದಿ ಫಾಫತ ಫುಹೆವಿಗೆನ್ ದಿಯುಮುಗೆ ವಸೀಲತೆ ಗೊತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲವ್ವಾಫಾವೆ. ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರವಾಫಾವೆ, ಅಸ್ಸಲಾತುಲ್ ಖಮ್ಸ್ ವಲ್ ಜುಮ್ಅತು ಇಲಲ್ ಜುಮ್ಅ ವ ರಮದಾನ್ ಇಲಾ ರಮದಾನ್ ಕಫಾರತುಲ್ ಲಿಮಾ ಬೈನಹುನ್ನ ಮಾ ಲಂ ತಗ್ಶಲ್ ಕಬಾಯಿರ್. farlu fas namadu en namadun anen namada en hukurun anen hukura adi ramadan mas en aharuga ramadan mahun anen aharuga ramadan mahan ei edemeduga kureviginda kudi faafa fuhevigendane sawbekkamuga ve bodu faafe kan ena aragen fa nuwaname em bodati faafata kan aragen faawa mihun efada faafataka tauba wanche en namas mu'min ala riyaduwalu fas wagutuge namadu adakuramun dakamavvanama eenayan ihumaluwevi farwa kudakurumge sobun araganeve kudi faafatan eena kiban fuhevigen daane hew amali gotuga Allah subhanahu wa taala namadu lavwaf mewani ehem bay riwayat hoganna gotun komme namadaki en namadu anen namada de meduga algon men kiban hinga faafata fussawane kamik gotuga namadu lavwafu en kamun faswa gotuga namadu hamen ada koramun da mihaki ei ena kuffafatakun durheliwagin hurmuge tawfiq libigen diumuge itura faharuga wes ena kiban hinga kudi faafatavs fuhevigen dane amalik gotuga Allah subhanahu wa taala algon menna fahikod devwafa amal en kamun algon men abadume rakkatirikamuga tiumattaka komme wagutagga wes algon menga hayatuge batti nuwata hulukolo nivigen hingaadaane kamattaka Allah subhanahu wa ta'ala farul fasnamadu wagutan adakurum gendama hingawa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ذي قرة عيوني ها هي صلاتي.